Iris le bialpa Josan weekends chol mang turin lake house an lo pan me ka Iris chuan habialpa nen anin ton ni ngai tua chuakin dorlian taka Iris aron langa athil leisa te chu norkwalin apple alak nu chuan Jos nen anin muhlola Iris hi nula mel thatak ani wangin Josan avoi khat una tang chuan azuna awai ngal dera alai chele biakan tum chuan dora an ser thlum zor lai te chu atitlarem ruma Iris alo nuivar var motora Iris in anin tonnia Josa che chiat zia te kha asoi chuaka reivak lava lake house chu an batheng tani an lu ma chuan Josan a hun vel chu anuam hle mai inlian takani hi anti vela mase Iris omanuam zan lo Josa thiante havoi khatnan a mudona an lo kom that pai harin lo wangani Josan han fel lutuk ikom ngai chi vekan ni atia reivak lova ket ron chuakin Jos alo kwa deu chunga Iris ero abe thalem lo an lu nu chuan ketin Iris in merchia tirna anei ngala Eli Patrick le ketibialpa in nei tu Sergey Tianni Irisian anzinga omchu nuamatizan lova an mua limmel putatum sham shama zanria kilin patrikan hachanchin han soivela Iris chuan ngai nomati phian choi khama Iris le kette anin komfala ketin abialpa Sergey Khan aplay kwalvel mai thin thua thila Iris chuan mak ati hle hetila hian Sergey yan Patrick nena atun manun asim thailo thu lo hril vein a soidan chuan tu thleng hian thil sualte nomle thalo tak tak soi chua chi lo tam tak alati reng thinani chumi nu chuan hanwa in hlim takin an lam hova Iris in Jos le kette in nei taka anom dun chu phal lovin alo kai sang wat zan hun hlimom tak an mangduna Iris chuan Jos a mangai zia war takina soi atuk zinga Iris in abialpa chu dil kama len puya soma mase Josan cholha dam photkadu lozu kalro tina lo chang Iris chu alung oizan lova Josan engma hlau tura omlo kei chu min lo ngai tua du su hatile Iris in dil omna lam chu pana ram hnuai chu thlir deuh wangin a ipte hanzen chuan chemte alo aka chuta apia loka Sergey kha alo omve rengani ina let le ngal mai atuma mase Sergey yan la omri ro kanhunga hian sunscreen kha milo chulte antivela Irisin asoyang chuan hati ve mai bok chu remchanga lain Sergey chuan akwa deuh thuta fo tumin Iris alo tang nasa hle anor luizel wangin Iris chuan zuburin havolet topa alua so na hle Sergey thinrim chuan availet thuaya rehlum atum tamai chuta Irisin achemte akha aphora Sergey angonga vitin athat zui Iris chu lake house a thisen kai nuangin alet lia midang hau khan han lo rap hle Josan thil thleng soifia wat turin atia dil kama athil ton kha ashil tani Iris chuan itana ti kani kan pahnia kanom dun theina turani phot chuan ti hreng ma ka nei lo atia Josa thinrim hle okavin takhian Iris muhil ro atia Iris chu amit muron varvekin ading khong renga thuthenga thutirin akut aphuar be sak anom zel dan tur an soi ho ngala Josan Eli nena police nena an report mayangai don thur shilin chumi ma chuan hafala biak phot kadoni atia achian tenan chuasan Jos chu ama thruin Iris thauro atia ron har chuak ngalin a hlau thon melhle Iris chuan min tha tuma ka inven nan anun nakalatani tin atrap pura Josan karing chelom achan chu dot soilo tura duani nitlat tatin ni atia Irisin athil soyomzia hathethiam lo hle Jos chuan thudik achil tangenge a
Iris hi mihring te ko pui tura an siam robot niin a phone atangin a control thei boka Iris in a thil hriat chu a oi theilo mihring pangai anga ngai tuana le hunkal to a thil thleng hriat reng theina anei vek thu soya Josan a thil hriat le mu to te kha memory card ta dain a taksa an vua thua shila dorliana hanin tonni a hriat reng po kha computer manga an siam chop vekalo ni Jos chuan Iris siam tu company Emphatics 10 ataksa han ron deliver lai te a soi chuak zela an soi dan chuan Iris robot hi mihring te ngai sak le duat thiam tak ni tura duana nia mihring le ramsa khoina lo tura siam ani bok a leithar tirin Jos hian a hmaya in scan tira chuta tang chuan Iris robot hi Jos azuna uain angai sakta em mai ani Josan Iris nena achanchina shilmel mel lai chuan ketin aron ti buaya muthil tir le vadro ativin lur Iris chu athil hriat chuan ati hlau thong ema mihring pa nga emo halloween ti reng wangani ket chu Josan pindana abefala Iris chungchang soidunin anthil ruwa mansa an soi chuaka a thian te hian Iris hi Josa robot ko pui ti an lo shelok veka Sergei kha mi hausa tak niin asum zong zong nei saka thunei tu te hena Iris thil ti vek anga lan ti ran tumani heti lai hian Iris tal chua lo tuma a thut na chu ti tluin chemte aban fu thei lau Jos ron kir le chu a shoka halo nexia ama control na phone chu la in chu a chua san ta ni hemi nu hian Josan ilai nena Iris taksa kha dan phal lovin asiam danglam thu a soi chuaka midang tinalo tura an duan sa po alo off vekani Josian athil ti wang chuan boina atok don ti ain hria Emphatics company in han hriat ma in Iris chu zon mu watadu Sergei Iris in athana chan po kha Jos hian athi duin Iris call alo khoi danglam wangani ilayan Jos athil ti an hriat chuan oi harati ema ma se puizel atum thung hemi nu hian ketin Sergei a safe a honga poisa thanem taklo omin ket chuan dollar makta duai som pani velaniang atia ilayan kan pali hian kanin semang chu tiro alo tivat ma se Josan chu arem tilawa Patrick hi kan zinga telve hleinem tin ilai aron tong chuaka Patrick chu muhil tura tin akop pui tura arobot lei halo ni reng mai Josan Patrick a chan ve tur poisa idu chuan Iris wazong ro atia ilayan pistol lain robot Patrick nen chuan anin zui chuak tani Iris khar ram hnuaya halo tlan chia Josephone lek chuakin a password po halo shele zel ama control na app sa alut vata afinna za somli chu za in atisanga mishing ang chia fing anita ram hnuaya Jos te thian ho Halloween mukhoma Josan pani ve in kanin chen changanga ketnen helama hian kan han kalange atia ilayan chance nei intumanimo halo tivel heti lai hian Iris lungpui chunga dingin tlan chua thei dan kong sang angai tua konga motor alo chan chuan akora thisen kai wangin tuma an din du aring lova lake house in thak tura halet le chuan Jos Khan halo tha ngal aring boxi atopa Jos sakar angai tua chuaka motor mang chuan tlan chiat thei ain bei se ani akal na chuin alet lia thom ala shezui thingkung phena biru wata apia loka ilai le Patrick te lowomin antonga shephavek nge Patrickan robot ani ti ain chiat thu ilai shila thiltam tak ngai tuin Iris omdan atang khan halloween zirani anin ton masak berni te hasoi chuaka au manuam thei to lo ilai chuan mishing ang chia a mangai thu shila Josan Iris a cheibo lang mai khan ichunga ka ti ve lawang atibok
anin biak mol lai chuan Iris phone aron ri thuta a omna an hriat pha Elian pistola phora Iris alo tlan chewat thuya tlan main Elian aron bo thlua oya chuan lumdunin silai hanin chu zui chuta pistol chu an pet puak pala Eli om zona tak fuin tho chuak tur aom to lo a thian ten ril runa takin an lo thlir renga in thiam lo ti hriat tak hian Iris chu atlan chile ta ni Lakehouse lam kha pana a hnung loka Josan ron zuin Iris kara alut vata Josan ron banin alo khar chil mia motor start don chuan Josan a voice ID mangin alo lok veka phone khal la chuakin a o athak danglam hal zunga Josan kar lungin alo chuve tia bok atopa Josa ang chuan atong chuak theisha ma motor chu atinung theita ni ina min hroi horo tin kar tlan chuak tur chuan Josa ke a chil zuya atan phak ngaina aom to lo ina bailutin phone na chu vata thunei tu ten hena akar miswalin an ruk thu avashila Iris chuan na chu aron thingal mak mai motor chu achua san theilawa chuti lai chuan Josan ron kholin thiam takin Iris chu an thlem vela itlai ma in ka kianga ron kir lela tun ma ang khan kanom le donia ka mangai lutuk che atia ma se Irisin thenna bia thu alo hlan mia omdun thei kan ni to lo dot min shil nem to lutuk atia phone da Josan a thiante ram noya vazom lea Patrick nena Iris kha vazong chuakla ka phone kha min walak sakro atia ma se Patrick chungoi rengin Eli thi na chuan ril ruati nual veka chuta Josan Eli phone manga controlin Patrickan midanga huat theina level ati sang waka ama chu nei tu ni na ain pe ngal bok Iris chu zong turin thu apelea alo beilet chuan that mak turin ati tamia mai Iris khan kar chuasan tumin akong khar dar thalang alo tlo tia atlo chiat nu chuan karata chuakin Deputy Hendrikan halola muzui Iris chuan atong Germanin athak wata inman tira tum lo hle Hendrik chuan thil then dan zotin Iris tong chu a hrethiam te nuai lova ma se kar chunga chemte thisen kai chu awa huwa Iris chu aman tani chuti lai chuan Patrick aron lang thuta Hendrika pistol man be sakin asoi sa shepa athat der mai Iris control na phone alavata a shut down tani police motor chuan Lakehouse a kir lea Iris chu in chunga pomlutin Hendrika ruang po a phur nge ruang an han muchia chu ketin thina a thleng hnem to lutuk in nam hnoi ka du velo tin poisa chu azat vela ka ho maya du to ain khung mol lai chuan Josan akianga turin halotia a chuak tur dan an tum chu ketin I robot ang khan control mai thei kani velo atia chua luyatum Jos chuan hadang theingang lawa Patrick nena dang turatin ket avit tasia mai Jos ril ruana ema a thian nu chu that turin thu ape box si lo Josan ngai dam dila tumlain ket chuan ngoi mak turin atia Iris bula chaw taka wathuin achat thlazui arwang chu ram hnoya Patrick athuruk tira zanria tuinai taka siamin Iris akai thawa chera thlung betran Patrickan jo sakher dan an hmu chuan athu hnuaya ada ve to ti Iris hian a hre thei ngala Josan ke thi thu shilin Irisin ka thangin isoi theilawang I poisa du wangin Sergei min tha tira mishing khongai thlak takini ti in shero atia Josani na dik tak chu asoi piap Jos chuan ifing so thle mai tin afin na chu 0% a hada let lia
Iris ma chuan bati chopin akut ro turin atizui Iris chuan akut chu aro ut veka chuta pistol pein inkap hlum turin atile alua aintin rana silai chu metpuakin alua vertlang zoka dokana bo ngal rop Josan Iris siamtu company Emphatics akhol ngala robot Iris chu tual thamang anga reportin lekhausa anron lang thuaya na thok te hena Josan do talo shil char athik thu chiat wangin ka thiante min tha saka she tak chungin Iris inun na chu kala veta ni tin thiam takina soi company mi te pani te di le sit chuan an robot kalsual dan chu chui chuange yan tuma Jos hian Patrick kha police anga in thuam tirin police po anron in rol ve to thu soi sit chuan Iris thil mule ton zong zong kan nei theile lom alo tia a hriat na chu alua ni lo apum zona an lo da motora kan reboot anga aron harle mayang tin sit chuan a soi Jos chuan thileng kim an hre chuak vek don ti a hria a hlau thong ple sit te ho nu chuan Patrick azui ruk tira konga halo chang ran sit aka phlum ngala tedi ero alo tlan cheman ram noya Patrickan awa phak thuaya ka hlum matum lain silai mu halo zo man lau heti lai hian Iris kha an lo reboot zo toa aron tho chuak le ta Patrickan tedi thinga alo rek beta Iris ron langin Patrick electric fork sok an tum chuan atina thei reng lo Patrickan athil ken chu lo chu sakin Iris in Jos Khan amangai tak lo che amang tangkai mai che ni ka hre chiang lutuk atia Patrickan ilai a hre chuak zok amangai thin zia le hunan man dan tele athi san dan te thlengin angai tua chuaka Patrick ril runa lutuk chu electric fork chuan in sokin anunna alatani tedian Iris nena anunna achana wangin lom thua shila Irisin thil pakhat chia ti sakturin alo phut let ve thung lekhausa Josan poisa suitcase alo khung mola tlan chiat watatum chuti lai chuan Iris aron lang lola Josan tinge ithi that du reng lawa lo tiin control an tum chuan ha thei thak lawa Iris hian ataksa thunun vek theinan tedian akhol alo khoi danglam saka Jos chu silai natin taran mai Jos chuan min kap lowang I mangai ber kani kha tin a pistol halo man saka chuta le Iris chu banga the phei deuh thuta a silai lak sakin a the thal thuaya alu chuata tau tir chorin kata ini hi sereng ro ati khur pistol chuan adul zona ngei ka atuma kangai thin ngotang che anti vela chuta Irisin Jos muhil ro tin abeka electric fork khan avit sia Jos chu athat tani Iris chu ain bol sara avun kang chu hikin akut robot atilanga ani na diktak chu apom thiam ve tranta chumi nu chuan serje ya poisa zong nen ain khal hoa konga ama ang chia duan robot a melang pu awa mua lui deuh suk chungin akut robot chuan awa bai ya tuna chuan azalen to tin hria in Irisian engthil po machon ain huam to ni